Lakhipuronline puthokchaba June gi tang 13 Jumsa kaisa numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao Manipur gi apun bagi saktam kai bayaroi hairaduna jiribamda miyam gi apun bagi saktam utkre. Prepaid smart meter pan bagi matang da yaning da phongtok tuna silchar da APTCL gi GM da wakat chirol pisin kre. Kanglup ki irang asina oirakli bapiba masida mitei convention jirina thamoi sokna penda phongtok kre amasung haujik Manipur da thoktiba irang na maram oiraga Manipur gi mapan da gi tongan ba lup kayana tengbang pinari. Haujik mapungoi Pao tabirase. Manipur gi apun bagi saktam kai bayaroi hairaduna jiribam gi mafam kaya dagi haunaru batawdana thoraktuna miyam gi oiba human chain semduna apun bagi saktam utkre. Jiribam gi 0 point dagi gular thol amadi dibong karong da human chain semlaba matungda miyam gi oiba apun bareli chatlaba matung irabot ki statue gi akoibada Manipur gi saktam kai bayaroi Manipur da NRC chana halu stop narco terrorism withdraw su immediately mitei singbo ST gi list ta chalhalu haibana chingba miyam punna kholaw kaya lawki. Jiribam gi miyam laktagi Ratan Konjangbam na hai Manipur na India da timkiba matamda India da gi lam lauraga chankhiba nate India lengakta message pinning libadi Manipur bo amukhanna thukai biraganu haibana chingba wafam kaya phongdorakli. Amaromda Jiribam district police amadi atai personnel singna pamdaba thodok toktanaba akanba chaksil thaurang kaya paikhatki. Koiba irang sida koin haijening di Manipur si India da march tawo matamda koi India digi lam lauraga changgi bana koi di Manipur isagi lam se usalaga changgi bana mana march tawo ki bani Buddha Chandra ki matamda maramaduna koi India government da koi maxas meaning badi Manipur se amukana thugai biranu mama kapo beli thugai na matungda amukana thugai biranu aduna Manipur da narco terrorism lai ripasi umthatiba deforestation tawduna man poppy thari pa sin umthatiba amasung kogi Manipur se amatoina thana tumna nusi chanan lemin chu pami NRC chana handuna kogi illegal migrants in khandoktuna amuk aphaba leba am oen bodo adun su pami adoge kogi Manipur da kogi scheduled tribes ma maite sine chalan biraga di kogi Manipur koi ek is policy di la iba mayam se sis na koi schedule koi area se schedule wara matung da de Manipur se sakot pa Manipur ma ni have Khomjinba maming leiraba gynecology specialist Dr. Yasodhara Rai thangja numit khudingi ayuki pung 13 tabada well care medicos Lakhipur town da laktuna layeng gadori kudong chaba silobinaba advance booking gi tamak well care medicos Lakhipur town gi mobile number 8134835398 number asida call to birago Khomjinba loijare. All Assam Electricity Consumers Association gi Kasar Jilla Coordination Committee gi maike tagi ngarang Silchar Panpoti da leiriba APDCL gi General Manager gi mafamda tongan ba wakat kaya marum yauraba memorandum mama pisinkhre hairiba wakat cherol asida prepaid smart meter pan bagi wafam kutakta lepna bagi haijakre. Stop na kora hoy prepaid meter na hoy prepaid meter jodi stop kora na hoy এইভাবে হেনস্থা করা হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যেতে বাধ্য হব। বরাক সমস্ত শুধু শিলচরবাসী নয় বরাক উপত্যকা জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাব আমরা। Megi tang ahumdagi kuki amadi mitei ani gi marakta kangluki rang thoklakpadagi ngasi phawbada Manipur da tangdu leita daba lamdamam oiduna lakle miyoi kaya gi punsimang khiba yum kai lanthum amanga ta thongan batanatana maigei kaya da mikap mirau kholtana thallaba lamdam ama ohelak dibase mitei convention jirina thamoi songna nungai taba madi pendaba phongdokre jiribam gi lairembi lairak laikon lairak ta leiba mitei convention jiri gi office da general secretary W Dinesh Meiteina Paumi Singda ngarang unaba amada wafam sing asi phongdokibani thauramadu mitei convention jiri gi president TH Kumbaluang assistant secretary Y Bomcha finance secretary Y Sarat amadi executive member S Sarat su sarukya khihari haukiba mi tang ahum lagi Manipur da ki amadi metei ni marakta kaung pingdam thongpadagi ngasi phawda Manipur da tangdu leta da
lamdam ama haibadu adun lami myoy kya gi kunsi mang diba yung kai lan thum kaya amangata bokla man ke bitana tana makai kaya da mikap mirau ko tanan hallaba lamdam ama relami basi mete convention na amo sona mai tawa madi tenda ngok chari how ki band mit khani mamanga koi iramasi matanda Ditya Jas Azay Lambana Usinda Pinmana Tholi Bayang si Janamay Mukta Pethava Pabumi Basi Atuna Tanda Pethava si Marikum na Pangok Dirakanda Irang Su Tholi Banui Sing Matakta Akan Bacharak TV Waina MCB Magedegi Khomjari Ningsing Bayai Okiba in 1992 di 1993 da Ukinaga amadi 1997 da Ipaite irang thokko matamda apakale belum sing amadi imai bel singna sa bathakna ana layengna ade ahin ka tumdana kutamara paidna general kiba ko sing ngak sendna adamai tong thogang lo kibadu kuno aren bata dire maroina mete kanne sana koi pamjeri besi Manipur ki apun sakam kai ba yaro NRC Manipur da sanaba amadi ground rule ngakaba kuki militant sing isu India government amadi Manipur government na produkta nokpi ba ga loina na India government amasung Manipur government na Manipur da ngasi tangul ta ga ba pibam mamle besi mahumsa gum amu shanti hanjana na sindira kadam ne hai ba wa kun sidu NCB mai be hanjali matang asida miyam ni hut siliba oi lebaki au la maroi ba thablenga ki thodang lo ri basina kedo no mating kudo ni na sinda khangang banatana thabako no thokko ne ki commission pande lebak miyam ja kana bai tamakta kai ru makha tawon ningbagi apa mati pholo chari aduga lebak miyam na su ka hena khaban chomba Melai Harauba ate henba Melan Simba mayam pangkokana Manipur siga bai leropasi matam khani masi honda biraga lebaki jai pagataba niramlomda mayam sumthing binaraga thabak tomana ba haiba mafam simisu hamjari nana aroi bada koi jiri bamda kana gumba kharana yumpham yaudaba pawda tonga sandho kanda koi miyam da mi painaraga Nanjen na hanaba honari ba thong si miyam na section view wenana leji ba miyam na miyam punna sumsin min aduna irei kai amadi iram dam si nang na be tamakta isa isa na thogang lawina si haiba kom simsu aina Hauzik Manipur da thokliba irang na maram oiraga awana taraba singidamak makhatana Manipur gi mapandagi tongan balup kayana tengbang pinari monitoring committee Lakhipurna nini suba nimit ki oiba Manipur gi relief camp singda ngarang su paktak na mateng pangkhre Manipur gi hauzik oiriba tangdu laita draba phibam asida choijaina na hangliba relief camp singda monitoring committee Lakhipurna nini suba nimit ki oiba tengbang potlam sing ngarang jun gi tang 13 leibak pokpa nimit tasu mateng pangkhre committee gi president Khaidem Kanta madi ngangom Prajakishor Laisram Saret Kaloinana Imphal gi oja sing Bina Sakhi Naurem Imphal College ki Patharaba principal Laisram Randhoni Laitonjam Devika Ranjana Namairakpam Mayang Lamam Tolen Y Projen Kumbi College के assistant professor Tombisana Laisram Kakjing Kuno College के assistant professor Dr. Oinam Sarita L Santi Kumar Sharma Nando Tekcham Kasturba Gandhi Institute for Development Manipur के treasurer Saikhom Khogener na chingba sarukjaki Tengbang Potlam Singh yen ki relief camp sing di Langmaidong Higher Secondary School Yelang Khangpokpi Mayai Lekai Napat Suknu Bazar Kakjing Kuno Hizam Angom Lekai Amadi Kakjing gi Grace Cottage Academy ni Imphal da leiriba oja singa pau phaunaraba matungda ngarang su tengbang potlam oina khudei matek chani ga marphuni thoi hidak langthak sanitary pad changa phi suna basabon matum chambri Imphal da thakre haina committee gi convener N Nandamohan na thokpa cherol da khangalagli Assam ki Lakhipuronline khangnariba lamdam adudagi akhoi lakyabani koi jam lamak ki purakpa ngamjade lam lapan amaram oiraga gari lamdan ki jam lamta ba adubu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯖꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯉꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯝꯗꯝ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯀꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯗꯣ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯁꯣꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯊꯧꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯀꯩꯂꯨꯞ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯨꯀꯩꯂꯨꯞꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯧꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯐꯝ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯅꯗꯤꯌꯥꯆꯥꯟ, ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯀꯩꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯃꯅꯤꯊꯣꯟ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ नंदबाबू, रिटायर्ड SCS अमदी डॉक्टर KN चांद सरुक यारी। खंगनजबा मा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चही अमगी डिप्लोमा, चही अनी के एडवांस डिप्लोमा अदुगा चही अहुम की बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स तंबा यारगनी। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस सिलचर अमदी ग्रेसवेल हॉस्पिटल मेहरपुर सिलचर अनिना कुसम नदुना लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की मखादा कोर्स असी तंबीबा हौरे। हेल्थ केयर की फील्ड स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, फिजियोथेरापिस्ट, रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन, पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबसिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असी तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदोंग चाबा लौबियो। अदुगा नर्सिंग, योगा अटेंडेंट, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ अमदी RMP कोर्स न चिंबगी अतेनबा मतमगी ओइबा कोर्सिंगी दमक्तसु एडमिशन हौजरे। SM देव सिविल हॉस्पिटल सिलचरदा प्रैक्टिकल तौबगी खुदोंग चाबसु थमजरी। अकुपा मरोलगी दमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस, इस्माइल मार्केट, सेंट्रल रोड, सिलचरदा लेंसिबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाउ फाउनबियो। पथंगम जनु अल्बिना कवी आई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी तमी आई ग्रेसवेल हॉस्पिटल प्रैक्टिकल क्लास तौजबनी आई हाल था अहुम मरी मतुंग ऑपरेशन अहुम माय पांगना सिस्टम नमजरे हारिबा कोर्स असि होजिकी मतमदा यामना खुदोंग चाबा अमसुंग कैरियर सेमदा यामना लायबा कोर्स ने हाइजेनिक मयामसु हारिबा खुदोंग चाबा सि लौबिनबा वफम सि हाइजेनिक आई मिंग पांगसाई में जे बाबू कोवे तो आई ले नबामरा को लेगिने आई सिलचरदा ले इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस दा मी पास तो जॉब करने अदब हुजी ने SM के सिविल हॉस्पिटल दा ICU टेक्नीशियन ने थबक खंगनजबा मा अफबा मखल की मिनी ATM मशीन पांबीबा सिंगना मिनी ATM की दमक स्पाइस मानी की मसक नाइबा डिस्ट्रीब्यूटर अमा ओइरिबा लखीपुर हॉस्पिटल मनाक्ता लैरिबा रोशन एंटरप्राइज ता पाउ फाउनबियो। मोबाइल नंबर 7002698857 नंबर असिदा असिमक कांटेक्ट तोबियो। अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुखना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कायबा यारोय हायरदुना जिरीबामदा मियामगी अपुनबगी सक्तम उठख्रे। प्रीपेड स्मार्ट मीटर पानबगी मतंगदा यानिंगदबा फोंगतोक्तुना सिलचरदा APTCL की GM दा वाकत चिरोल पिसिनख्रे। कांगलुप की इरांग असिना ओइरक्लिबा फिबम असिदा मितै कन्वेंशन जिरीना थमोय सोकना पेंदबा फोंगतोक्ख्रे अमसुंग हौजिक मणिपुरदा थोक्लिबा इरांगना मरम ओइरगा मणिपुर की मपानदगी तोंगान तोंगानबा लुप कयाना तेंगबांग पिनरी। लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाउ संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।